umusore wanyu mu gahinda kenshi yatanguye asa n'ufite umunezero aho yari aciga, ariko amashuri yiwe ageze kugira afite umunezero ntibyamukundiye, kuko ababyeyi baragenda, umuvukanyi baragenda nawe, aho ndavuga barapfa, imburano zibimburano leta imuhanga amaso, kuko ibirego byinshi byamugaragaza nk'uko umenga niwe uzayo mahano yose. Ariko munyuma aza guhitamo kukomoka kumera nk'uwomotse, agenda ayirukanga arondera ingene yonka amahoro yiwe, ariko uko biri kose amahoro arayabura. Uwo si uyundi n'umusore wanyu Robert Mr Nsoro muri filime Fer Rouge. Uno munsi rero ndabatumirira ko sangura neza na neza filime yanyu mukunda ariyo Fer Rouge igeze kuri saison ya 5, saison ya 5 yaraye irangiye, tugiye gutangura saison ya 6. Rero ndabaha ikaze muze tubane nanje one baby barazikira from Jet Paradise KBC. Iyi ni Miracle Tip 257, iki ni kiganiro Burundi and Talent, aho tugira dusasangura neza na neza filime Fer Rouge. Ikaze. Natangwa ndababwira ko afise umunezero, ariko uko byagiye biragenda yagize umubabaro n'agahinda, biboneka ko wamenga isi yamuhebye, isi yamubaraye ko kabisa. Nabo murabizi ko aciga yasa n'ufise umunezero, ava ku ishuri atahana imodoka aryohewe yishimye, ariko mu nyuma agiye guheza amashuri byagiye kuba ibintu bibi. Ubwa mbere atangura guhangana na se wiwe kubera ingeso zitari nziza, asa n'uri karerekana mu bana, avuga ati uko biri kose ndi umwana aciye ubwenge, kandi turabana bakuru, si byiza ko ukora ibi turiko turabona, ukuranya abagore ugira gute. Ariko mu nyuma se wamaze kubona kumenga umwana we karamuhambarira, aza kuvuga ati ibi bintu sinobyemera. Atangwa ira amwirukana mu muhira mu rugo rwiwe. Ira ko abona nyine asuzugurwa, hakabona asuzugurwa n'abatamubyaye, asuzugurwa n'abatazi mutipe ngo iki niki, avuga ati nopfuma nomoka nopfuma nigira gutyo, viraho aragenda. Kampani se yari yamujeje arayimwaka, bivuze biragirane. Nuko yari yikundiye umwana, muramuzi ko ari yikundiye Chasseline, avuga ati uko biri kose kaje kandi agakunda, nakitayeho kuva tuciga, nubundi akeneye ko ndamwitaho, reka je mvume ndamusabira akazi hariya kwa muzehe, ariko ntamenye ko je nakamusabiye. Muze ntamenye ko je nakamusabiye, ariko ndabicishe kuno kugira ngo Chasseline aronka akazi, hamajewe pambane nk'umwana w'umuhungu. Bimaze kugenda uko, murabyibuka ko Mr Ira yaciye yigira mu misozi, aca akora ishira hamwe ryo kubakira inzu abantu, bubakira inzu abantu. Iryo shamwe ubu ntituzi iyo rigeze, iryo shamwe ntituzi uburyo ngo ryarabomotse, ntituzi iyo bigeze. Twabonye gusa agenda abasize, kuko yari kararonderwa cyane, arabasiga aromoka aragenda. So ibyo byose ndibaza mwese mugenda mubyibuka neza na neza. Niho ndagerageza kubibutsa amasezo twagiye turengana, amaparti twagiye turengana, twagerageza kubibutsa rero kugira ngo nawe mugende mubyibuka. Rero Ira amaze ibyo byose maze kuba, avuga ati reka rero ndabe ko ingene nosubira mu rugo, ndabe ingene nosubira muhira mu rugo. Agiye agarutse, se we garamwakira, barabana agira gute. Hama Raki mukuru wewe yari hanze, amaze kugaruka mu ruhira, Ira agira kwiganira Raki ibyabaye. Raki arababara cyane, avuga ati ujya mugore sindamushaka, kuko muhira iyo kwa Raki mwibuka ko hari umugore bita Happy ariwe yaba muhira kwa Raki, ariwe se yari umugore wa se wa Raki, mubyibuke. Ibyo byose remaze kuba, Raki avuga ati je nanje n'umugore, uyu mugore papa yazanye, ndibaza ko yaranzaniye umugore, nanje ntegerezwa kumukorera akantu. Nk'ibisanzwe rero murazi ko baciye bagenda bacatingana, baracatinga birakomera, nyene birakomera kugeza aho Raki abiba n'imbuto, birakomera cyane. Murazi ko Happy afise umwana
mwagiye mubikurikirana cyane afite umwana wa Lucky ndaza mwana bikurikiranye cyane kuko twibuke ko igihe se wa Lucky abivumbura ko bari bagize nteri yamwandikiye avuga ati kuburya rero ibyo twakoze birashaka kuba byaravuyemo ikintu birashaka kuba byaravuyemo ikintu kabisa ni hatari rero igitona avuga ati ira mu gahinda kenshi ira afite agahinda kenshi kuko kuva ahejeje amashuri nta munezero arigerana nta munezero arasubira gufita nk'umwana yabyawe n'umupapa afise amafaranga yarafise company nk'ijya ya DH Telecom ngani hari DH Telecom yarinde ngari yo nkiyo nyene muri jya filime sijya company yo sinzi no bigeze sinzi mwe namwe ko mu mazimisi mubiraba sinzi bimwe nawe ko muvyiyumvira mbe ya company yagenze gute byagiye gute ariko gwajya ngo ngumana kagati wicaye ngo mukamano gahaguruka ngo bagagigwa ntatari rero ira nta munezero arafita nta munezero no barigerana ana n'umusi numwe arasubira gufita umunezero nk'uwo yashaka kuyinko yifuza avuga ati nimpeza amashure nzo muri buno buzima nzogerageza gupambana umuryango byagaragara nk'umwana aciye ubwenge ariko mwarabonye ko byagiye bigerane hejuru urupfu rwa se wiwe byaramuhagiriye ngo niwe yoba yagize nuko yari yashamiranye na Lucky bose acabwa ati kumbe kandi se we yari yaramwirukanye bati kumbe ujya muhungira mufitiye inzigo nibyo byatumye rero amwirukana rero ibyo byose byaciye bituma Lucky bamubona ukuntu wa munezero urabura aho aragiye ku rundi ruhande naho mwibuke ko Lucky yaciye yikundana na Chaseline aribagira cyane ira kubera kumutera ubwoba kubera kumuteroriza biteye ubwoba iravuye muri mission hanze asanga urukundo rwarapangutse asanga ibyo yari yiteze byarabaye nabi gose erega mu nyuma azabona bakoze na mariage Lucky mu mutwe cemera bambe ira mu mutwe cemera nk'ibipangutse ukuntu acitanga kwinwera ama Black Stallion yatari rero ndibaza ko mugana mwibuka amasezo amwe agiye ko genda kurikirana ira rero umunezero urabura kabisa urabura niko guhura n'abakobwa benshi baragirana nyene barabana igihe bihe abo bana mare imisi ibiri n'itatu abako nanumwe ku telefone gusa mu nyuma za guhura na kubana igihe kirekire maze na ntuze na Chaseline aza kugaruka mu rukundo rwa Lucky bakiri kumwe na Bella niko gusanga Bella yaranatwaye ninda muri ubwo buryo ndaza mwese muragenda muvyuka aho tugeze muri sazo ya 5 aho Bella amaze kubwira ira ko afise inda ye ko rero ni hatari urumva wa munezero aho hose ntawaragira rero muri no sazo ya 5 ira yagombye kugira umunezero muto cyane kubera yikusubirane no yakunze kera ariko akika rapambana n'ibintu bya kwase wiwe n'imitungo kwase wiwe ariko ko byarangiye byo byateye agahinda n'abamukunda gusumba ko inkuru yiwe yarangiye twumvise urusoro ubwo rusoro rero ntituzi ngo yari indoto ubwo rusoro rero ntituzi ngo rwarwanyago nibyo tuzoca tubona muri sezo ya 6 kuko rujya rusoro ni hatari gusa kuri analyse zanje kukwimvira kwanje navyo ati ijya yari indoto Lucky ibambe ira yari kararota ukungene biza kugenda mu gihe ujya muntu ze we ujya mushikiranganje we yari karamukurikiranira bijya bintu na komiseri na mu avoka nibaje imbere ujya mu generale kugira abagaruzi ijyanzu ibyaza kubakorera cinaze rero ko ijya yari indoto ya ira ariko ararota ajyana tuzatubona ibyo byose muri sezo 6 swate nimba ari indoto nimba atari indoto nimba byari bikibyo tuzobona muri sezo ya 6 nibaze ko mwese mufise amasiko yo kubona sezo 6 rero nibaze ko nimba nawe uri mu bayesha afite amasiko nimba uri mu bantu bagomba kugena batahura neza ibyino filime nibaze ko utogenda ko subscribe ukora subscribe kuri Miracle TV 257 maze tukazobana muri bino bindi biganiro tugiye turakora ko nababwiye mu kiganiro nakoze no munsi na postinze no munsi ko na postinze nabwiye ko tugiye gukora ama episode menshi yo gusesangura ifilime uno mwaka nakubwiye 2026
tugira twinjire neza na neza muri analyse z'amafilime ariko arasohoka, tugwandanye kuzibira imipaka, tubandanye kugara kabisa, kugara bimwe biboneka kugira ngo ntihagire filime ivuye hanze twinjirana hano. Eka mbere n'indirimbo ntihagire indirimbo ivuye hanze itwinjirana ngaha. Reka rero ndakubwira ati ndagukunda cyane, ni One Jet Paradise. Iyi ni Miracle TV 257. Icyo gusaba no gukora subscribe, ku liking video, kugira commentaire mu gihe wumva ufite icyo ugomba kuvuga. Mana ndakubwira ati tuzobana n'ubundi biganiro by'ubutaha. Ndagukunda cyane, ciao ciao, hasta la vista.